الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama-tama kami hormati Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Misbahuddin Salamu MA. Syarifil Anbiya wal Mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnata wa jama'ata min yaumina hadza ila yaumil ba'tsi wad din, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'araf ilallahi firrahadi ya'rifka bisyiddah. Ya hormati, kita banggakan Bapak yang mewakili Kepala Kelurahan Pacirakan yang telah memberikan sambutan. Yang kami hormati, kita banggakan semua Ketua Umum Pengurus Masjid Jami Kubal Islam Bapak Haji Abdul Rahim. Kalau salat duhur, salat asar, karena kita tidak dengar imam baca salat duhur, pada saat baca salat asar, baca Al-Fatihah. Ada yang mengatakan kalau maghrib isya subuh, kaling-kalingan mau imam tak, dengan imam membaca surah Al-Fatihah ketika salat maghrib, salat isya, salat subuh, karena tidak baca surah Al-Fatihah. Ada mengatakan biar kita tidak membaca surah Al-Fatihah, tidak apa-apa. Tapi kalau kembali kepada konteks, bahwa mau nama baca partai imam takdir itu imam yang membaca, kita ini tetap membaca. Satu contoh kecil Bapak, ini memang diremehkan, tapi ini ada kajian khusus. Contoh begini, kita kan salat ada imam, ada makmum. Kenapa kita salat berjamaah? Karena kita banyak mau dapat pahala.